ekiaberega kunyara kwiranira ikorinde tokogenda bakase chinsemo chiria cha South Mugirango asegeti kya Nyamarambe abwaserit kuri igoro omujumbe bwe chinseme cha Silvanus Osoro abeta kunyara gwikirana ase egetie kya bwasaringe kubatoka chibasari gocha saboro kigwa anemono kurwas cha skuru skuru yaba muraya kisi skuru ya Kadinotunga mone skuru Kadinotunga mosocho amona kereri girls negati skuru chabe chikunyara konyoria ekekenene ase esame kunyara kubatoka chibasari echuchiaringe ange bilioni emerongene abaruki au nigo babere bakunyara gusabwa baba kunyara kugenda nechisemi nabo asibabete bakunyara gwakirwa ngambi ya muno aso kunyara gukora bya asensemeyo no nigo chinga kichicho nigo mabungo yibwe chinsemo cha South Mugirango Silvanus Osoro abeta kunyara gusegeta ogoswase chiskuru chobobundi abwasabeta kunyara gusaba aborokia amona aborokiwa kunyara gukwanira amona baiboli kunyara kwira bana baba chiskuru chobobundi erikupame bakunyara kunyara chikosi cha magoko echira kunyara kubakonya asobogima bwabo bwa mutwa tiga turanyara kunyara ruboti orguna rwabetero kunyara kwaligani gwabene na Polinari Zakama bunenjera ya moyo gusira chisemia se county ya South Mugirango nigo mujumbe bwe bunge yo omoske Silvanus Osoro oyuba igoro mu chifu gwipase bunge nene ya Kenya harwatu kachi scholarship jeche siringe chimilioni ya merongene uchi saboro kigweri bwe yemo chimisano na isatu echi secondary ubakurwa chigwadi ao je bunge yo ya school fees ya watoto wetu wa Mugirango ndio hii. Scholarship chichabwa tukagochase chiskuru abarikwo bagosoma nigo bagochigocengera gosoma kwa busa batari wakana na yonyane siringi chinga chiskuru yaba muraya kisi nere yaba muraya Kadinotunga nabo igeri yaba isike yakereri chenyolereshe nene yake kiyo wakati huo sijui kama sahihi msinishi katika hii account yetu siku hizi Mungu amewasaidia mmoja kwa function ya mahali nilikuwa napeana pesa ya shule kukwanera musangiririkano ibwa abayiboli aborokigwa aborokiana baigo abo bisabe serikali nigo musikosora tebo mu rubiro yubo kwenda na chipasari na baigo chi scholarship ogosegeta na gusira aborokigwa bali bakorwa chinga chitari kwenyara. Tuligundua kwamba wakati niliingia uongozini wale watu ambao walikuwa napata ama wako na degrees hapa walikuwa wachache sana. Wachache, you could actually count, especially the girl child. So wakati niliuliza nikafanya uchunguzi nikapata the reason why watoto wengi hawasomi ni kwa sababu wanakosa hela za kwenda shuleni. Oigo ni gaba ibuli bunge yuba kuchikotorwa umusigo bogwa kane school fees kucha saboro kigo bali babo bagasoma chidai school chingake mujumbu yalire yo guchikokonya chiskuru asaranyare. Tumeanza program ingine na nitaalika education stakeholders. We want to make our day schools in South Mugirango free. Tunaendelea kuharmonize tujue students ni wangapi. Unaingia kwa shule kazi yako ni kununua uniform na unaingia shuleni. Nilikuwa Monianku nilifungua zile madarasa na nikawaongezea another 5 million wanajenga zile madarasa mpya. That is Monianku. Tunaendelea kujenga Nyamondo secondary ile gorofa kwenda juu. Kebabe tunawapelekea 2.5 million this very week. Omosko Osoro niga bolira basayikwerikia asechitivet na kwenyorera amaigoli ya magoko na baigo kolika bagotwa somoro buli bobo bwenia osha na kubakanera yago ikaranzaga kuruma mpaka marogo banga nesi myobwate wikaranzenka nesi myobutara nero obigete chi yakoniga ukuna kuonjo kana para ngabo nayo maete ngasi yaona kwenye kwa WhatsApp na Facebook nga nyarebe home si home nayo olengo utabuga dikende Gose barame to gaje. Soaga to gwakanire technical course obe plumber. Obe mekanika. Obe kendo siko konya mwao. Tutawatangazia early next month. Tunataka kuregister wa mama na wazee wa kongwe kuanzia miaka 60 ama 55 there about next month. Tunataka kuwalipia medical scheme ya SHA. Unaingia hapo sisi tunakulipia. Wewe unaenda hospitali unatibiwa unaongoja maisha yako. Ukolera nigo mujumbo Osoro babunegesa kukyo Mugirango nigo kyanyalirege kwira na maiga ase chinga kitsintambe bono chinga kyabenekeira bamenyi abo buna na chikomesie county yo na magenderero. Kama hii mwaka niko na 200 million shillings
ya kuweka stima. We are doing 78 villages last mile power connectivity. Tunaanza Monday. Hii Monday, kesho kutwa tunafanya 78 villages. Ile challenge tulikuwa nayo ya pesa za barabara tumeikwamua. Contractors wamelipwa this week. All contractors wa barabara za lami wanarudi on site zile barabara zetu. Ku reporter ya Kisii TV Ncheri Apolinaris Akama. Alright, ambia mono kegima Apolinaris Akama so kunyara gutwariganiria oroboti oruo ase enchera yoboikerano yonkoro ase chinsemo chia South Mugirango abaorokigo abete bakunyara kubwato kiruchi basari chibesa chitarinke bono nabana batigarite tukobwata ebitabo korende mwancho murigererio Kisii TV ase nsemo yo kunyara gusemia abaorokigwa babe bakunyara gwesokia na kunyara goeriki ase chiskuru chobobundi nige skuru ya Nyaore technical yabire kunyara kubwatira namone county ya Kisii aso kunyara kubwatukana barabo